Select Africa TV ngokukhethulazo liseqopheleni uhlubudlu bekhasini eshisa usisole zingeni phela la kusindwe ngoba ethole njengoba nongazi ukuthi inkunzi sematholeni Ndokamthunu into basemidabukala ngasamqoma ngabasemthandi ivumavumane evunyuka lasemelika abangisho phamo uyivumile amthatha bulala insizwa hathani ngenezulu balugada kwezaminduku yakwazini ukufika balushayisa ngoma uzokhulaphi balushaya inyango uzolasha ubani zakhala manje akhala umuganga lomabhithi usakhona salikhona iqhawe lamabhinqa usakhona ungizwe usakhona umlando ikhona inkunzi engasethi engasabi umuntu zakhala manje. Can you imagine guys ngaphandle ngebail kodwa ngibesabi ngoba bayizishiphi engani ngiyabakhuba ngiyabamema ngithi bangibulale iqiniso lokugijima phezu kwabo mina ngibesabi mina mabhinqa sibheka ukuphathweni kwezwe manje kodwa ngeke ngishiye dengwane ngoba si-majority niyazi mabhinqa hitha abantu ngisho umfazi omnyama washo wathi hitha abantu namhlanje ubufakazi balokho nila nizomela iqiniso nimele umthandeni umfoka amanqele umfoka kuphosa kwenyathi ukushishiliza ekade yomela umasikandi phesha kweyilwandle niyamwelkhama ayay gomanisha ayay gomanisha naba kade bezama ukunicindezela bezama ukunivimba nibatshela ukuthi ngithe badakiwe ngiyangizwa ukuthini lesi sipho kugenqoba umtshela ukuthi nje uyinja phansi ngogenqoba phansi ngomgodoyi phansi amasimba abulala umasikande lawo niyezwa abulala umasikande lamasimba ugewa kangcobo lomfana kwamaphumulo akeze la ngibona uzongenza umsunwenja ziyakhala manje ngeke mina ngivume ukuhlukanisa amabhinqa phakathi mabhinqa ningabi namuntu thandani wonke umculi thandani bonke abantu niyezwa ngiyangizwa ukuthini nibahlonipha abaculi niyezwa kodwa ningavumeli abantu abame bebrande pavement bezofuna ukuphatha emabhinqeni bengawazi kanjani umcineka ngathi ngafusaki umcineka fusaki ziyakhala-ke mina ngithi njengopresident wamabhinqa njengoba silapha simele ukuthi singanifela sineqiniso nina nje manje nizohlonipha njengoba nihloniphile into ezokwenzeka njengamanje ilula nje sizofaka amaqhawe kamasikandi kube mnandi siwelcome iqhawe lethu akade liphesha kwezilwandle mina ngenza umlando ngamema ngisho abantu bethuka ngisho umuzi kababa kwisimo sami ngathi bakhona ngazovinjwa umfana wakwaZuma lokuthiwa lo sempendlo onengqaba ngathi wanje amaphele ebusweni wathi cha napa bameli khipha iqhawe lethu lapha ngathi mina uyadeserve ukuba khona ngoba naye unengcenye ayenza umasikandi ubalekile ngoba mawumholo unama feelings awafuneki kubalekile ukuthi sibahloniphe abantu ngokuhlukahlukana kwabo niyezwa nitshelwe mina umongameli wenu niyezwa ziyakhala-ke manje ngithi emveni kwalokho kodwa bona bakwazi ukuvimba Osminov Mabalengwe bayifuna abantu ngike ngakufonela Mabalengwe zathi ingane sayogata yabona kanje ziyakhala ngempela-ke manje kuvinjwa Osminov kuvinjwa ontencane kuvinjwa abafana bonke njengamanje sithoka ithosele khatshele ziyakhala awulikonthosele kancela
Mshumo